11. poglavlje Kosmički oblik. Arđuna reče: slušanjem tvojih milostivih pouka o ovim najpoverljivijim duhovnim temama moja iluzija je sada nestala. O Lotosoki, čuo sam od tebe detaljan opis pojavljivanja i iščezavanja svakog živog bića i spoznao sam tvoje neiscrpne slave. O najveći od svih ličnosti, o vrhovni obliče, mada te ovde pred sobom vidim u tvom stvarnom položaju, onako kako si sebe opisao, želim da vidim kako si ušao u ovu kosmičku manifestaciju. Želim da vidim taj tvoj oblik. O Gospode moje, o Gospodaru svih mističnih moći, ako misliš da sam sposoban da vidim tvoj kosmički oblik, onda molim te budi ljubazan pa mi pokaži to bezgranično kosmičko biće. Svevišnja božanska ličnost reče: dragi moj Arđuna, o Pritin sine, pogledaj sada moje obilje, stotine hiljada raznih raznobojnih božanskih oblika. O najbolji od Bharata, pogledaj ove različite manifestacije Aditya, Vasua, Rudra, Ašvini, Kumara i svih drugih polubogova. Pogledaj mnoge čudesne stvari koje niko nikada ranije nije video, niti za njih čuo. O Arđuna, sve što želiš da vidiš, možeš odmah videti u ovom mom telu. Ovaj kosmički oblik ti može pokazati sve što sada želiš da vidiš i sve što možeš poželeti da vidiš u budućnosti. Sve pokretno i nepokretno nalazi se ovde na jednom mestu. Ali ne možeš me videti očima koje sada imaš, zato ti dajem božanski oči. Pogledaj moje mistično obilje. Sađija reče: o kralju, rekavši to, vrhovni gospodar svih mističnih moći, božanska ličnost, pokazuje Arđuni svoj kosmički oblik. Arđuna je video u tom kosmičkom obliku bezbroj usta, bezbroj očiju i bezbroj čudesnih prizora. Oblik je bio ukrašen sa mnogo nebeskih ukrasa i držao je podignuto razno božansko oružje. Bio je ovenčan nebeskim vencima i obučen u nebesku odeću, a čitavo njegovo telo bilo je premazano raznim božanskim mirisima. Sve je bilo čudesno, blistavo, beskrajno i sve prožimajuće. Kad bi se na nebu istovremeno pojavilo stotine hiljada sunaca, njihov sjaj bi mogao nalikovati sjaju vrhovne osobe u tom kosmičkom obliku. Tada je Arđuna u Gospodovom kosmičkom obliku video beskrajno prostranstvo univerzuma, koncentrisano na jednom mestu, mada je ono bilo podeljeno na mnogo hiljada. Arđuna je potom, zbunjen i zapanjen, naježene kože, pognuvši glavu, odao poštovanje i sklopljenih ruku počeo da se moli svevišnjem Gospodu. Arđuna reče: dragi moj Gospode Krišna, u tvom telu vidim na okupu sve polubogove i razna druga živa bića. Vidim Brahmu kako sedi na lotosovom cvetu, Šivu i sve mudrace i božanske zmije. O Gospodaru univerzuma, o kosmički obliče, u tvom telu vidim mnogo ruku, usta i očiju, koje se šire svuda bez ograničenja. Ne vidim u tebi ni kraj, ni sredinu, ni početak. Tvoj oblik je teško gledati zbog blistavog sjaja koji se širi na sve strane poput plamteće vatre ili neizmernog sunčevog sjaja. Ipak svuda vidim taj blistavi oblik, ukrašen raznim krunama, topuzima i diskovima. Ti si vrhovni iskonski cilj. Ti si konačno počivalište čitavog ovog univerzuma. Neiscrpan si i najstariji. Održavalac si večne religije, božanska ličnost, to je moje mišljenje. Ti nemaš početak, sredinu ni kraj, tvoja slava je neograničena. Imaš bezbroj ruku, a sunce i mesec su tvoje oči. Vidim kako plamteće vatra izlazi iz tvojih usta i tvojim sopstvenim sjajem spaljuje čitav ovaj univerzum. Iako si jedan, širiš se po nebu, planetama i čitavom prostoru između njih.
O veliki, videvši ovaj čudesan i zastrašujući oblik, svi planetarni sistemi su uznemireni. Mnoštvo polubogova predaje se tebi i ulazi u tebe. Neki od njih, veoma uplašeni, sklopljenih ruku, upućuju molitve. Mnoštvo velikih mudraca i savršenih bića uzvikuje neka svuda bude mir i moliti se pevajući vedske himne. Sve razne manifestacije Šive, Aditije, Vasuje, Sadije, Višvedeve, dvojica Ašvija, Maruti, preci, Gandharve, Jakše, Asure i polubogovi koji su dostigli savršenstva gledaju te u čudu. O Gospode snažnih ruku, gledajući tvoj veliki oblik sa mnogo lica, očiju, ruku, bedara, nogu i stomaka i sa mnogo tvojih strašnih zuba, sve planete sa svojim polubogovima su znemirene, baš kao i ja. O sve prožimajući Višnu, dok gledam kako dodiruješ nebo svojim brojnim blistavim bojama, dok gledam tvoje otvorena usta i tvoje velike sjajne oči, moj um je uznemiren strahom. Ne mogu više da zadržim postojanost ili spokoj uma. O Bože nad bogovima, o utočište svetova, molim te budi milostiv prema meni. Dok gledam tvoje plamteće lica, nalik na smrt i strašne zube, ne mogu da ostanem spokojan. Zbunjen sam gde god da pogledam. Svi Dritaraštrini sinovi zajedno sa njihovim savezničkim kraljevima, Bišma, Drona, Karna i naši vodeći ratnici jure u tvoja strašna usta. Vidim kako glave nekih od njih bivaju smrskane između tvojih zuba. Kao što se brojni talasi reka ulivaju u okean, tako svi ovi veliki ratnici ulaze u tvoja plamteća usta. Vidim kako svi ljudi punom brzinom srljaju u tvoje usta, kao što noćni leptiri jure ka plamtećoj vatri da bi bili uništeni. O Višnu, vidim te kako proždiraš sve ljude sa svih strana svojim plamtećim ustima. Ispunjavajući čitav univerzum svojim sjajem, manifestuješ se i emaniraš strašne vrele zrake. O Bože nad bogovima zastrašujućeg oblika, molim te reci mi ko si ti, odajem ti svoje poštovanje. Molim te budi milostiv prema meni. Ti si prvobitni Gospod, želim da saznam o tebi, jer ne znam šta je tvoja misija. Svevišnja božanska ličnost reče: ja sam vreme, veliki uništitelj svetova, i došla sam ovde da uništim sve ljude. Osim vas, Pandava, svi okupljeni vojnici na obe strane bit će ubijeni. Stoga ustani, spremi se za borbu i osvoji slavu. Pobedi svoje neprijatelje i uživaj u kraljevstvu punom blagostanja. O Savjasači, ja sam već uredio da oni umru. Ti možeš biti samo instrument u borbi. Ja sam već uništio Dronu, Bišmu, Đajadratu, Karnu i druge velike ratnike. Stoga ih ubiji i ne budi uznemiren. Samo se bori i pobedit ćeš svoje neprijatelje u bici. Sanđija reče Dritaraštri: o kralju, čuši te reči svevišnje božanske ličnosti. Arđuna je drhtao i odavao poštovanje sklopljenih ruku iznova i iznova. Uplašeno se obratio gospodu Krišni drhtavim glasom, rekavši sledeće reči. Arđuna reče: o gospodaru Čula, svet postaje radostan kada čuje tvoje ime i tako ti svi postaju privrženi. Mada ti savršena bića odaju ponizno poštovanje, demoni te se plaše i beže na sve strane. Sve to tako treba da bude. O veliki Gospode, veći od samog Brame, ti si prvobitni stvoritelj. Zašto ti onda ne bi odali poštovanje? O neograničeni, Bože nad bogovima, utočište univerzuma. Ti si nepobedivi izvor, uzrok svih uzroka, transcendentalan prema ovoj materijalnoj manifestaciji. Ti si izvorna božanska ličnost, najstarija osoba,
krajnje utočište ovog manifestovanog kosmičkog sveta. Ti si poznavalac svega i sve što se može znati. Ti si vrhovno utočište iznad materijalnih guna. O beskrajni obliče, ti prožimaš čitavu ovu kosmičku manifestaciju. Ti si vazduh i vrhovni vladar. Ti si vatra, voda i mesec. Ti si Brahma, prvo živo biće i pradeda. Zato ti odajem svoje ponizno poštovanje 1000 puta, ponovo i ponovo. Odajem poštovanje tebi spreda, pozadi i sa svih strana. O neograničena moći, ti si gospodar bezgranične snage. Ti si sve prožimajući i zato si sve. Smatrajući te svojim prijateljem, nesmotreno sam te zvao o Krišna, o Jadava, o prijatelju moj, ne znajući tvoje slave. Molim te, oprosti mi za sve što sam učinio iz ludosti ili ljubavi. Dok smo se opušteno šalili, ležali na istom krevetu, sedali ili jeli zajedno, ponekad sami, a ponekad pred prijateljima, mnogo puta sam se poneo prema tebi bez poštovanja. O nepogrešivi, molim te, oprosti mi za sve te uvrede. Ti si otac čitave kosmičke manifestacije, pokretne i nepokretne. Ti si njen obožavani gospodar, vrhovni duhovni učitelj. Niko ti nije ravan, niti iko može da ti bude jednak. Kako onda iko u 3 svijeta može biti veći od tebe, o gospodaru neizmerne moći? Ti si svevišnji Gospod koga treba da obožava svako živo biće. Zato padam pred tebe odajući ti ponizno poštovanje i molim te za milost. Kao što otac toleriše drskost svog sina, prijatelj drskost prijatelja, a muž familijarnost svoje žene, molim te, toleriši uvrede koje sam ti možda naneo. Nakon što sam video ovaj kosmički oblik koji nikada ranije nisam video, radostan sam, ali u isto vreme moj uznemiran strahom. Zato mi, molim te, podari svoju milost i ponovo razotkrije svoj oblik božanske ličnosti, o Bože nad bogovima, o prebivalištu univerzuma. O kosmički obliče, o Gospode s 1000 ruku, želim da te vidim u tvom obliku sa 4 ruke, sa šlevom na glavi i topuzom, diskom, školjkom i lotosovim cvetom u tvojim rukama. Žudim da te vidim u tom obliku. Svevišnja božanska ličnost reče: Dragi moj Arđuna, sa zadovoljstvom sam ti svojom unutrašnjom moći pokazao ovaj vrhovni kosmički oblik u materijalnom svetu. Niko nikada pre tebe nije video ovaj prvobitni oblik, neograničen i pun blistavog sjaja. O najbolje među ratnicima Kurua, niko nikada pre tebe nije video ovaj moj kosmički oblik, jer me osoba ne može videti u ovom obliku u materijalnom svetu, ni proučavanjem veda, niti vršenjem žrtvovanja, davanjem milostinje, pobožnim delima ili oštrim pokorama. Gledajući ovaj moj užasni oblik, postao si uznemiren i zbunjen. Neka on sada nestane. Moj bakto, budi ponovo slobodan od svih uznemirenja. Sada možeš mirnog uma videti oblik koji želiš. Sanđaya reče Dhritaraštri: Rekavši to Arđuni, svevišnja božanska ličnost Krišna pokazuje svoj pravi oblik sa 4 ruke i na kraju svoj oblik sa 2 ruke, tako ohrabrivši uplašenog Arđuna. Kada je Arđuna video Krišnu u njegovom izvornom obliku, rekao je: O Janardana, gledajući ovaj prekrasni oblik, nalik ljudskom, osjećam smirenost unutar svog uma. Sada sam se vratio svojoj izvornoj prirodi. Svevišnja božanska ličnost reče: Dragi moj Arđuna, ovaj moj oblik koji sada gledaš veoma je teško videti. Čak i polubogovi uvek priželjkuju da vide ovaj oblik koji je toliko drag. Oblik koji vidiš svojim transcendentalnim očima ne može se shvatiti samo proučavanjem veda, niti podvrgavanjem oštrim pokorama, davanjem milostinje ili obožavanjem. Osoba me ne može videti onako kakav jesam pomoću tih procesa. Dragi moj Arđuna, osoba me može shvatiti onako kakav jesam
kakav stojim pred tobom, samo nepomućenim predanim služenjem. Tako me može neposredno videti. Samo na taj način možeš proniknuti u tajne razumevanja mene. Dragi moj Arđuna, onaj ko me služi s čistom devocijom, oslobođen zagađenosti koristoljubivim delatnostima i umnom spekulacijom, onaj ko radi za mene, ko me prihvata kao vrhovni cilj svog života i ko je prijateljski naklonjen svakom živom biću, sigurno dolazi meni.